이제 그냥서 강번 너희로 당가야 라야 쇼는 생각이 들었어. 그래서 이게 자르고 있는 식사는 거의 байхад би гэж бодох. Одоо та нар ингэж хүчин ингээд би ингээд босч мараа миний хүчин би гэж бодоод байгаа. Би чинь юм хаа. You right. You that 그들이 살아야 되는 그들이 쉬어야 되는 You think that I'm having pain. 그들 잠시하러 지는 Happiness. So where is that? 이제 одоо дуусах юм болов гэж бодоод тэгээд одоо бож би ядар чинь гэдэг юм тэгж бодож байгаа би чинь хаа. 어떤 매가 강번 그들 잠시하러 있는 생각이 So you may be thinking that oh I'm having pain in like when this session will over. 자, 니네 왜 nga 3년 뒤에 nga 가봐도. So би where is гэж that бодоод I? бигээ яаж тодорхой хаана байгаа юм бэ гэж. 그들 그 nga lo 너희 기아서 그 nga lo 직주고 시아서 그 nga lo 직치고도 하나 그들은 생고를 nga lo 구구도 nga lo 구구 nga lo 내가 야고 구구도 nga lo 나서 용 가서 nga 나서 nga 그들 nga 3단 거. Энэ надад одоо хорлцлоо. Энэ намайг хорлцлоо. Надад нэг тийм байх шүү. Би тиймэр байна. Би ингэмээр гэсэн байнгын дээр бодогдоод байгаа. Би бүр нэг эцэн бий болоод байна шүү дээ. Тэр эцэн бий чинь хаа. So me that I me. nga 누구와의 길로 삼고요. We always think Тэр яг that нөхдөд there юм is уу би somebody гэж бодоод байгаа. to Гинт point эцэн юм уу. Тэр that зүйл чи I. ер нь бол одоо байнгын одоо ингэ төлөвлөдөг гэж бодлоо. 딱 맞지 제가 먼저 삼는 맞지 투두도 누구와의 길로 문제 요리들에 뭐를 양파 먼저 삼는 신 맞지 봐 요말 드리라고 요. So Яг биднес ингээд байнгын нөгөө би гэдэг байгаа гинт бүтцэн нэг юунаас хамаагүй би гэж бодоод байгаа зүйл чинь биднес оюунд бол байнгын ингээд бодогдож чинь яг тэр бидний бодож байгаа шиг юм тийм зүйл бол байдгүй юм байна. we always think that is Би basically in гэж our байгаа чинь юунаас ч хамааралгүй mindset. гинт бүтцэн зөвхөн So үгүй. in reality it's Юунаас ч different. хамааралгүй гинт л одоо нэг шиг ингээд гараад ирсэн би шүү дээ. Тийм зүйл бол хэзээ ч байхгүй. 어쨌든 나도 삼을스탄 도와도 나도 이제 Гэт ингээд өөрийгөө яг ингээд бигээ бодонгууд яг юу Just try тодорхойлох to юм бэ? find out Хаанаас юу yourself. тодорхойлж гаргаж ирэх вэ? Where's me? 그걸로 이거 짜들 왜? Толгойд би өсөй би гэж хэлэх үү гэж тодорхойлох уу? Би гэдэг юу тавих вэ? 그때 짜서 미로. Тэгэхээр одоо би өсөй гэхээр миний энэ өс байхгүй шнэ гэдэг чинь. Тэгэхээр би бол эндээс болохгүй. 나도 짜들 왜? Өөрийнх нь одоо өс бол би юм уу биш үү? 아 맨날 짜기 원이게 가서 뒤 바꿔들 왜? Хэрвээ өсөй хэрвээ би гэдэг тэр чи өсөйг тавихгүй юм бол биднээс өсний дорогоо энэ арьс ч гэсэн би юм уу биш үү биш үү? Is it me? That Тэр skin. би гэдэг зүйлийг яг юу вэ гэж тодорхойлох одоо хайж байсан байна. 나 디월이 왜 루버들 왜? Тэрний доо би одоо энэ ясмас одоо мөн үү? It's not. It's the bones that we have inside. Is it me? 아니 뭐요 미들 왜? 미 Or Тэгээд I? яг нөхдөд доошлоод ингээд хүн юу